Биз ушундай пособияга документ тапшырган келдик. Антип айылыбызда эмес, документ айылыбыздабай. Ошол Кадамжай районуга жылдырып койгон себебинен антип балалуулар, аялдар бардыгы, айылдагы аялдар келип мынакта темселеп жүрөбүз. Ушуну өкмөткө эле жылдырып койсо, документтерди оңойлоштуруп койсо бизге жакшы болмок. Süretemçilik falan değil. Yaz kıynalı otar ya, kıynalı yarışa onu da hoş gerek de. Boğulculuk hoş gerek. Meclis gerek, köpçülük hoş gerek. Bir kekler kayta gel otar 3-4 metreden. O yerden kıyğanda yaxşı olur gerek. Karta verin, var mı kartın? Karta verin. Orçunda. Kartın bardığını. Ya topulanını körüp otasın mı? Topulanını tartın. Kabul kıvağından da tartın. Ha. Şimdi Bizim rayonda uşunday oçretke turuşudat adamlar. Espri değil, başalaman. Koy degen adam yok.